urutonde rw'imitwe bamwe bafata nk'iy'iterabwoba yateje akaduruvayo ku isi dutuye. Ukurikije aho ibihugu yakoreyemo biri idini y'abantu bibasiwe ubwoko bwabo ndetse n'ibindi, dore imitwe 10 iteye ubwoba kurusha iyindi kuko tubikesha urubuga rwa Top 10. Ku mwanya wa mbere turasanga Al-Qaeda. Al-Qaeda ni umutwe w'iterabwoba w'abahezanguni b'abayisilamu b'abasuni washinzwe mu 1988 na Osama bin Laden, Abdulazam n'abandi bakorerabushake benshi b'Abarabu nka Ayman al-Zawahiri mu gihe cy'intambara y'Abasoviyete muri Afghanistan. Ku mwanya wa kabiri turasanga ISIS, Islamic State of Iraq and the Levant. Islamic State of Iraq and Syria, ISIS cyangwa Daesh mu magambo ahinnye y'Icyarabu, ni umutwe w'abarwanyi kandi wahoze ari igihugu kitigeze cyemerwa ugendeye ku ngengabitekerezo z'abajihadiste b'abasafari iyoborwa na Abu Ibrahim al-Hassan al-Rashid, ariko yashinzwe na Abu Musa Zarqai mu 1999. Umutwe ukurikiyeho ni uw'Abatalibani. Ku mwanya wa gatatu, Abatalibani biyita ubwami cyangwa emirate bwa Kisilamu bwa Afghanistan. Umutwe wabo wa politike wa Kisilamu kandi witwara gisirikare uherutse gufata ubutegetsi wari warambuwe muri Afghanistan muri 2001, bayoborwa na Hibatullah. Kuva muri 2016 washingiwe muri Inzeri 1994 muri Kandahar. Ku mwanya ukurikiyeho turasanga Irish Republican Army. Igisirikare cya Repubulika ya Ireland ni izina rikoreshwa n'imitwe itandukanye yitwara gisirikare kuva mu kinyejana cya 2021. Iyi mitwe igenda ayitirirwa iri zina ayitangiye guharanira ubwigenge bwa Ireland. Yizera ko Ireland yose igomba kuba repubulika yigenga itagengwa n'ubutegetsi bw'Ubwongereza. Umwanya ukurikiyeho Ku Klux Klan. Ku Klux Klan izwi mu mpine nka KKK ni itsinda rigendera ku ngengabitekerezo y'urwango ikora rwihishwa ryashinzwe mu 1866, riherereye muri Amerika. Iri tsinda rizwiho ingengabitekerezo za politike zirimo kwishyira hejuru kw'abazungu, kumva ko igihugu ari icy'abazungu gusa, kurwanya abimukira, kurwanya abakomuniste, iterabwoba rya Kristo, kurwanya abagatolika, kurwanya abayahudi, kurwanya ubunyaburayi, abanazi bashya no kurwanya Isilamu. Hezbollah. Umwanya ukurikiye, Hezbollah ni ishyaka rya politike ry'abayisilamu b'abashia bo muri Libani. Ni umutwe w'abarwanyi riyobowe n'umunyamabanga mukuru waryo Hassan Nasrallah kuva mu 1992. Ishami ryaryo rya gisirikare ni inama ya Ihadi, naho umutwe wa politike ni ubudahemuka ku ishyaka rya Resistance mu nteko nshinga amategeko ya Libani, iyobowe na Said Hassan nk'umunyamabanga mukuru, mu gihe yashinzwe na Imad al-Kabar Muhammad Hussein Fadlan. Lashkar-e-Taiba. Lashkar-e-Taiba ni umutwe w'iterabwoba wa Kisilamu washingiwe muri Pakistan, ukunze kugaba ibitero by'iterabwoba ku Buhinde. Yashinzwe mu 1987 na hafi Muhammad Saidi Abdullah Yusuf Azam Uzafari. Turasanga Boko Haram. Boko Haram izwi ku izina rya Jamaat. Boko Haram izwi ku izina rya Jamaat Ahsanul Lead Dawal
YJ ni umutwe w'iterabwoba ufite icyicaro mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria, unakorera muri Chad, Niger no mu majyaruguru ya Cameroon. Mu mwaka wa 2016 iryo tsinda ryacitsemo ibice bituma havuka umutwe bidacana uwaka wa leta ya Kisilamu mu ntara y'uburengerazuba bwa Afurika, Islamic State West Africa Province. Boko Haram yashinzwe muri 2002 na Mohamed Yusuf. Ku mwanya ukurikiyeho turasanga Hamas ni umuryango w'ibanze w'abasuni b'abayisilamu bo muri Palestine. Abarwanashyaka ko Palestina iba igihugu cyemewe ifite ishami ryita ku mibereho rizwi nka Dawahe n'ishami rya gisirikare rizwi nka Aidin al-Qassam Brigade. Hamas yashinzwe mu 1987 ishingirwa i Gaza n'abantu nka Ahmed Yassin, Hassan Yusuf, Mohamed al-Zahar n'abandi. Ubu iyobowe na Ismail Haniyeh, umuyobozi w'ishyaka Khaled Mashar na Muhammad al-Zahar. Ku mwanya ukurikiyeho turasanga Al-Shabaab. Harakat Al-Shabaab HSM, benshi bazi ku izina rya Al-Shabaab, ni umutwe w'iterabwoba ukorera muri Afurika y'Uburasirazuba na Yemen, washinzwe muri 2006, ikaba ufite icyicaro ahitwa Chiribi muri Somalia. Uyu mutwe kandi ni igice cya Al-Qaeda.